kunolunye-ke udaba la engizokucacisa oluvelile nje olukhuluma-ke ngenkolo okuyiyona-ke manje esizoba namandla phekwa le nkolo thina esiyaziyo okuyinkolo yamaKristu, inkolo yama-Christian, okuyinkolo okuyiyona ebebonakala noma ebingaphezulu kwazo zonke izinkolo, njengoba-ke sazi ukuthi emazweni amaningi iBhayibheli leli kuyilona esilaziyo thina lezana ama-Christian-ke isani yawo i-cross okuyisiphambano. Siyabona ukuthi kwamanye amazwe sebeqala-ke ukuthi bangayizwisisi kahle indaba yeBhayibheli ngoba iningi izinto ezingenzi sense ezikulona iBhayibheli, okwenza ukuthi abantu bahlezi benemibuzo engenazo impendulo ngale iBhayibheli nezinto ezibhale kulona iBhayibheli. So-ke inkolo okuyiyona-ke ezothatha over from Christianity, noma okuyinkolo ekuyiyona esizoba namandla manje emhlabeni wonke, i-Islam. Inkolo-ke leyo representwa isayini a-half moon, bese kuba istar eceleni-ke ekhomba umhlaba okuwumama, uyena owengamele umhlaba, nathi njengey'nkanyezi including abantu abangasekho, ngoba kuvela ukuthi la abantu okuyibona ekumele sibathathe njengey'ngelosi kuthina, noma abayingelosi, abantu laba basuke bephilile emhlabeni benza kahle, abantu masibakithi okwama-ancestors okuyiwona ayingelosi, neminye-ke imimoya esebenza ngaphansi kwesisekelo somdali wakho konke esingeke sayibona ngamehlo enyama, kepha existayo kwelikamoya, okuyiyona-ke ethi mayehlela kithi isihlakaniphise, isivule imiqondo, masiyivumele, ngoba kakhulu kuyona isebenza ngenhlanzeko. Abantu abadala le kwelamathonga basebenza ngokuhlanzeka, angeke baze basondele kuwe ungcolile ungahlanzekile. Ingakho mabezokusebenzisa bazoqala ekuqala bavele ngezinto ezizokugeza, ngezinto eziyinhlambuluko, kakhulukazi mhlawumbe mawukuthi unamathelwe abantu abadala okuyibona othe mawudalwa babambelele noma kuba nengxoxo ezayizokwenza nento yokuthi ubadlulele ubahlambulukele, ngoba bakubona ukuthi u-capable mawufika emhlabeni ukuthi ukwazi ukumela imimoya engcolile esondela kubantu. Ngeke uze ujake kakhulu izinto zomhlaba ezogcina zingcolisa na ugcina udlule emhlabeni ungabahlambulukelanga. So labo bantu-ke babengiphethe into abaqala ngayo, baqala ngokuhlanza uhlambuluke, bakuvikele ey'ntweni ey'ningi ezingangcolisa. Wafike ebusuku kwena mhlawumbe kunento obusuzoyenza mhlawumbe ebizokungcolisa, mhlawumbe lokho ukungcoliseka kwakho uthatha isikhathi, bakwazi ukukuvikela. Ungathi uthi uyaphuma uya lapho umane mhlawumbe uphazamiseke idolo, ungahambi, ngoba suke benze sure ukuthi akungabi izinto ozothi mase kumele ukuthi uyihlambuluke bese kuba nzima ukuthi uyihlambuluke. Basuke beyinawo, basuke bekugadile ngoba bayazi ukuthi kunale purpose wena okumele ukuthi ubadlulele kuyo, noma udlulekile kulomhlaba before inyama yakhe ikhathala nawe udlulela kwelikamoya. So inkolo-ke yama-Islam iyona nkolo ekhuluma ngeqiniso, okuyilona iqiniso umdali afuna ukuthi siliqonde ukuthi akekho umuntu ophakathi kwakho naye, shuthi ayikho imediator, akekho umuntu onjenge-agent okumele akudlulele uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ithi le nkolo ungaphakathi kwakho. Le nkolo it's about spirituality, ukuthi kumele wazi ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu, uyi-creation kaNkulunkulu. Akekho umuntu okumele abe phakathi kwakho, noma umuntu okumele kube khona ukuthi izinto mawuyicela udlulisele kuyena, yena akucelele uNkulunkulu. Makumele ukhuleke kuyena, yena akhuleke uNkulunkulu, njengoba sibonile la ukuthi ebeyiningi confusion ngendaba kaJesu, ukuthi abanye bathi uNkulunkulu, abanye bathi indodana kaNkulunkulu. Le nto leyo bedala i-confusion ebantwaneni bakaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu bangabe besakwazi abantu ukuza ke, bangabe besakwazi abantwana bakhe ukuza kuyena ngomkhuleko, okuyona indlela uNkulunkulu ayibeka ukuthi siyawusondela ngayo kuye. So kwaba kuningi-ke ukuphazamiseka lapho kubantu ukuthi kahle kahle abantu baxhumana naye
noma baxhumana noJesu baxhumanele naye, ngoba abanye bathi uJesu uNkulunkulu. uNkulunkulu uzibonakalisa kuJesu enyameni, mayengeyona ke inyama, uNkulunkulu usuke kanye naye uJesu. So izo zonke lezi lezo i-confusion kubantu. So njengoba lenkolo ngoba kakhulukazi bekuyamanga, ngingizeke sakhuluma kakhulu ngokuthi isikhathi samanje isikhathi seqiniso, umoya ozobusa njengoba kushintsha umhlaba, kushintsha yonke into, ukuze abantu bangabe besaba nayo i-confusion ukuthi yiphi indlela ekumele bahambe ngayo. Baningi abantu abahlala baba nemibuzo makuvela izinto ezivelayo, ulazo oluvelayo, umuntu abe nale mbuzo lokuthi ngenze njani, ngiyaqhubeka nalenkolo, ngiyaqhubeka ngiyosontweni, le ndlela engihamba ngayo ngabe i-right mangingayi esontweni noma ngisiphuzele utshwala. Ziningi izinto ebezinento yokwenza ukuthi abantu bazibuze imibuzo kodwa bangabi nazo iy'mpendulo. So leyo confusion ke iyaphela ngoba kakhulu umoya obubusa kakhulu umoya obunokungcola, umoya obuqili. iChristianity yadalwa nge-agenda yokuthi kucindezeleka abantu, ukuthi kucolonizeke abantu. Ingakho kukuningi i-contradiction, iBhayibheli lisi-contradicta lona, ikhuluma lokhu likuphikisa liphikisa likhulume lokhu njengalezo into ebidida abantu. Kanti i-Islam inkolo e-straight, akekho umuntu okumele akwenzele utho, wena okumele uzenzele into, ngoba wena umfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuwe. Phela abantu abakhona noma abantu uNkulunkulu ababeka, abantu abamaprofeti, bakhona-ke amaprofeti nakhona kuyona inkolo yama-Islam, njengoba ekhona nala ku-Christianity, kodwa bona bathi uNkulunkulu lawo akusiwa amadodana kaNkulunkulu. Kodwa ngala ku-Islam bathi amaprofeti uNkulunkulu ayewakhetha ukuthi afundise abantu ngeqiniso, hhayi ukuthi bawakhonze lawo maprofeti lawo, kodwa babonele kubona okuhle abakwenzayo ukusondelana noNkulunkulu. Lapho-ke la i-confusion eba khona. Akukazi kwaba khona umuntu owaba khona la owamela uNkulunkulu ukuthi kumele wasethi uNkulunkulu asikhonzena, noma indlela eyaNkulunkulu i-through yena. Yikho leyo nto leyo, indlela kaNkulunkulu i-through wena self, wena oyindlela eyaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ungaphakathi kuwe, akekho ngaphandle, akekho kumathempeli, akekho emasontweni, akekho ey'ntabeni, kodwa ungaphakathi kuwe. So leyo nkolo-ke ikhuluma ngakho lokho, ikhuluma ngeqiniso lokuthi indlela eyaNkulunkulu ingaphakathi kuwe, kodwa uNkulunkulu uwabekileke amaprofeti, abantu okumele bafundise. As much as lenkolo le ebekweyamanga, u5% ukhona okuyiqiniso kuwo. Ngikhuluma ngeBhayibheli lama-Christian, kodwa okuningi kwamanga bakuphendula bona, ukuze kuvune bona bakwazi ukwenza izinto zokungcola. Njengoba-ke umhlaba ububonakala ungendlela oyiyona, abantu abaningi baze bambathwa inhlupheko, abantu abaningi bambathwa amadimoni, ngoba inkolo yobuChristianity it's about igazi, ukufa nokubulalana. Siyabona masifunda iBhayibheli ukuthi kungakanani ukufa eBhayibhelini. Akuhlangani-ke noNkulunkulu ukufa. uNkulunkulu ukuphila, ukukhanya phezu kwempilo zethu. Manje masizonika incwadi ezikhuluma kakhulu ngokubulala nokubulalana, ukunokuphila, into kumele sizibuze yona leyo, ukuthi ngabe lelizwi leli libhalwe la izwi likaNkulunkulu na, noma izwi lamadimoni, izwi elashintshwa, noma izwi elabhalwa abanye abantu ngenhloso yokuthi badidanise noma badedise uNkulunkulu kubantu, oletha ukuphila noletha inqubekela phambili ey'mpilweni zabantu. Bengithi angikuvezeke lokho ukuthi mhlambe abantu baqale bakwazi lokho, ukuthi okuyiyona inkolo eneqiniso, okuyiyona futhi ezoba namandla manje emhlabeni wonke, inkolo yama-Islam. Sekubantu ukuthi ngalelo lwazi lolu noma ngale information uyalithatha noma uthatha. Okubalulekile la kuthina ukuthi sidlulise imiyalezo efikayo kuthina, sifundise ngayo, siphinde siqwashise ngayo abantu, bese kuba kumuntu ukuthi uyayithatha noma akayithathi, njengoba uNkulunkulu naye esiphe i-free will ukuthi-ke sikhetha le ndlela ebumnyama noma sikhetha indlela yokukhanya. Akasifosteleli ukuthi sikhethe yiphi indlela, la kuphela yena usibekela imiphumela yalezi ndlela lezi, noma imigomo nemibandela yalezi ndlela lezi, ukuthi le mohamba ngale nakho ozokuthola, mohamba ngale nakho ozokuthola.
so bese kuba kuthina ukuthi sikhetha kanjani. Ulwazi ke kulunjalo ke nalo esihlangana nalo endaweni zokuxhumana, nesihlangana nalo kubantu abafundisayo izinto ozenzayo zobhekana nawe. Akekho omunye umuntu oseceleni ezobhekana naye, zibhekeni nawe. Wena futhi oyophendula, akekho umuntu okuphendulela, wena wedwa oyiphendulela eyintweni oyobusuzenzile. Izobe zinento yokwenza nokuthi wena ufike wenzani la emhlabeni ngesikhathi uthunyiwe. Walalela, wenza ngendlela efanelekile, noma walalelanga wenza ngendlela eyangafanelekile ukuthi uhambe ngayo. Bese ngikuvezeke lokho. Inkosi inibusise.